Haujambo mwanafunzi. Haujambo sana to you too mwanafunzi. Umesema nini kijana? Unaitwa nani kwanza? Ndietagwo nani mwalimu? Jetagwo Badman Karuga. KRG the Donut. Miracle Baby tondu mukuru wakwa anyitire ihu riakwa ekesha. Wacha mdomo kijana. Dige kanua ndainoka ngarie ngima na wetete. Mwalimu aria gikuyu niguo githomo gitonye wega ta wega. Vowels tukanjia guthoma ri. Vowels wacimenyeire ku na omothe niguo woka cukuru ria mbere. Vowels gwitu cie ngumo gukira ndegenye na Martin wa Janet maharukanitio hamwe. Inaka uko na mdomo. Goko ni cukuru kanua kaingi utige. Ndirenda gukuria ciuria nigetha amenye ukwanjia guthoma kuma ha. Wi tayari? Cirehe nguonie ugi wa muciarire. Nie ndamenyire guthoma bagiti ya thigara ndina wiki na gicunje. Haya, reke tuone. A4 ino mori. Gai. A4 apple. No igua. B4 broti maguta. B4 boy mukuroi. C4 saitan. C4 cat. We uko na kasoro. K4 yo ne njui. K4 cabbage. Murungu wa tunyoni. K4 keto. W4 kawona niko ngwetereire. W4 wetete. Makofi kwangu karuheni. Sonoka muno we. W4 woman. M4 musakuru kana mukuru. Kafongia uga M4 mukuru itawe. M4 man. Mapangare shwashwa. Ya wetete mapangare. Ni M4K. Tumia we. Tauga A, E, I, O, U. Icio ndingiuga. Wecwe. Nawajia kawa mwalimu. Kewe mwaganu atia adi teacher. Na mundu ndagetua. Kana ni wanyenda. No nie kahiki gakwa ni kamamu. Koguo ndi muhiku. Stupid. Wewe wa ureu. Musakuru etagwo Joel Kamunithi wa Thedekia. Short form ya Thedekia no ujite thende. Nake mukuru etagwo Maritha wa Njirukaria nime. Kiorenda kumahe wira kana? Enda nje kijana. Maneno yako nitaongea na mwalimu mkuu baadaye. Sawa. Umwire ahe musakuru wira guku wa guthomithia vowels. Ni sawa. Thieja. Ni njui ni unyendete. Ni promote before uende. Nunua data, SMS au minutes hapa Mazel Tov Limited ukitumia M-Pesa hata ukiwa na Fuliza. Twende lipa na M-Pesa, buy goods till number 4760890. Amount weka bei ya ofa umechagua. Kununulia SIM card nyingine tumia Paybill business number 5722222. Account number weka namba unayo inunulia. Amount ni bei ya ofa umechagua.